Terus matay nga. Kitim labang Matay bayan. sa matay lo. Sige lang. Matay nga na, gini. Kung natin nga malapun. La tu. Ay bitado Bayan na na. medical. Motor. Niyo mo to eh. Motor. Ibig mo na tayo ba. Nanti saya nga. Ito do piyud taw rin ni kubyuk nanti lebih ya. Kaya mo siya mati mo. Sir, isa-isay sa mo ang say gibuhat nimo sa imong anak katong Sabado sa gabi. Gihatag na ko kang misis. Tapos Wala na yung gikuha. unya Gibundak na ko. gi Gibundak na ko. gibundak nimo. Asa nimo gibundak? Sa kuan. Sa salog. Nganong gibundak man nimo? Kay gihatag na ko sa iya ha. Unya Dili niya gikuha. so ibundak din nimo. Oh. Ha? Unsa ba na kay kasuko ato sa imong anak nganong gibundak nimo? Padul diri. Unsa? Nganong nabundak man nimo? Na ako'y kasuko. Kay kinsa ka nasuko? Kay Liyami. Ha? Kay Liyami. Kinsa man na siya? Akong asawa. Tapos nganong imong anak man imong gibundak? Gibundak man kong anak. Ngano man? Kay nangita kong lalaki. Ha? Nangita kong lalaki. Sige daw, unya. Mauna. So unsa makato na kainom ka? Unsa? Wala ka kainom. Wala. Nag-away mo sa imong misis ato nga time? Ha? Unsa man yung giawayan? Si Liyami. Ha? Si Liyami. Kinsa man na siya? Akong asawa. Nag-away mo. Unsa man inyong giawayan? Unsay rason nga nag-away mo? Kay Nagkuha ng mata. Ihatag na kong mata. unsa man anong gibundak nimo na wala kasi imong kaugalingon, unsa nag-itom imong panan-aw, unsa ba? Nganong nabundak nimo? Ang kato imong anak nalambos. Nalabos akong anak. Nganong kay nalambos nimo? Kay Kuhaan si Mrs. Ihatag na ko siya. nya mo kuan day nga ilambos sa nimo, unsa man imong kuan ato? Unsa imong nahuna-unaan ato nganong gilambos nimo? Kay luoy si akong anak. Ha? Luoy si akong anak. Unya karon kabalo ka asa imong anak ron, naunsa siya? Nasa balay, dili tinuod patay. Ha? Dili tinuod patay. Dili tinod patay? Oo. Namatay naman imong anak katong 7 months old. Nya uning katawo man ka? Dili tinuod patay. Ha? Dili tinuod patay. Nya unsa man imong istorya karon? Unsa imong gusto nagmahay ka sa imong gibuhat? Wala. Wala ka nagmahay? Nganong wala ka nagmahay? Kay patay mo ko. Wala ka naluoy sa imong anak? Wala. Nya sa imong misis, Wala. ug ka naluoy. So karon unsa man imong kuan karon? Unsa imong na-feel karon? Gibuhaton nimo ang kuan sa imong anak. Unsa man?